Dobrodošli na U sebi. Ove nedelje pričamo o zavisnosti. Ne o onome što oduzima, već o onome što pokušava da nadomesti. Svaki dan govoriš sebi, ovo je posljednji put, posljednja cigareta, posljednji video, posljednja čokolada, posljednji listić u kladionici. Ali sledećeg dana sve se ponovi. Zašto? Zavisnost se ne dešava slučajno. Ona ima funkciju i nešto daje. Ona je odgovor koji smo razvili na nešto mnogo dublje. Možda nam pruža osjećaj mira, kontrole, pripadanja, možda tišinu tamo gde je previše buke ili hrani unutrašnju glad za ljubavlju, smislenim odnosom i priznanjem. Suština je da zavisnost preusmerava pažnju sa onoga što stvarno boli na nešto što se naizgled može kontrolisati. Zavisnost često nastaje tamo gde fale tri stvari: osjećaj kontrole, jasna slika o sebi i osjećaj vrednosti. Kada sve to izostane, čovek traži beg. Kada osjeti bol, zamenjuje ga navikom, a zavisnost popunjava te rupe, makar na kratko. Zvuči čudno, ali zapitaj se, šta je dobro u tome što radiš? Šta ti to daje? Možda smirenje, fokus, osjećaj pripadnosti. Koji bol pokušavaš da umiriš? Koju prazninu popunjavaš? Zavisnost nije neprijatelj, ona je poruka. Ona kaže, nešto fali, nešto boli, nešto traži tvoju pažnju. Zato sledeći put kad primetiš da ne možeš bez nečega, zastani. Ne da se osudiš, nego da pitaš. Šta sada osjećam? Šta pokušavam da ne osjećam? Šta ova potreba pokušava da mi kaže? Koji problem zapravo prikriva? Zavisnost nije slabost, to je strategija preživljavanja. I kao svaka strategija može se razumeti pa menjati, ali samo uz nežnost, ne uz kaznu. Zavisnost ne nestaje silom, nego pažnjom. Kada umjesto pitanja šta nije u redu sa mnom pitaš šta mi se desilo, tu počinje istinsko isceljenje. Nije ti potrebna samo snaga da se odupreš, već hrabrost da pogledaš ispod površine. Iza svake zavisnosti postoji razlog. Možda je vrijeme da čuješ koji je tvoj. Ako ti je ova priča bliska, podeli je sa nekim kome bi mogla da bude značajna. I zaprati nas, jer kroz razgovor rastemo zajedno.